Dobar dan Hrvati i Hrvatice. Imam jedno pitanje na vas. Da li se vraća Hrvatska natrag na plave kapice i crvene petokrake? Zašto vi mislite da je taj COVID-19 i ta pandemija normalno? Jer niko nije pitao šta se događa na ovom svijetu. Pandemija je došla, ljudi se zatvaraju, familije se rastepaju, firme odlaze u PM. I otkud je došao taj COVID-19? I niko nije pitao iz koje zemlje je došao taj COVID. I zašto je Merkelina bila već 8 puta, u nikojoj državi nije bila toliko puta kao u Kini. Kakvo čudo. I šta je još čudo, da je taj predsjednik Kine rekao da on hoće na cijelom svijetu kao diktaturu i komunizmus. I sada se događa kad mi to sve verujemo, i dobro, i naši političari, kad vidimo koliko je njihov pod petokrakoj i koju još navek podržavaju taj komunizmus, onda mi nije niti čudo da naš stožer takve stvari riješi. Jer oni hoću vidjeti kak daleko i kak jako nas moru manipulirati da mi delamo ono što oni hoću. I da smo kao jeftini radniki i siromaki da postanemo. Kad pogledate ekonomiju kao i Njemačku, Njemačka je najjača industrija kao autoprodukcije. I koliko firma ima sada koji budu išli u 9. 10. mjesecu u insolvenciju. I onda budete vidjeti koje bude te firme, kao i u Hrvatskoj, koje bude te firme kupio. Otkud budu došli, iz koje zemlje budu došli ti novci. Jer danas se ne vodi više rat sa oružjem, nego rat se vodi sa pametnom i sa novcima. Ako ja hoću danas zemlju neku uništiti, ja joj samo uništim infrastrukturu, ne moram niti jednu patronu ispaliti. I onda samo ono koje se uništava, samo moram pokupiti jeftino, otkupiti. I na kraju sam ja u roku par mjeseci ili godinu dve vlasnik te države. Jer onda nije niko i ništa nema koje je rođene te krvi. To nije samo u Hrvatskoj, nego u Njemačkoj i drugim državama je taj plan. Samo ga niko neće vjerovati, niko neće vidjeti. Kao i ta pandemija, to je plan. To je 100% plan. Kad ja vidim da meni kao neko da nalaz da ja moram nositi masku, i ja vidim da policajci i druge institucije se voze u autu, nemaju niti razlike, niti metar, a ne 1,50 m. Nisu familija, nego su kao radni prijatelji ili člani policije. A taj čovjek meni sada dolazi i uzima mi kaznu kad ja ne nosim masku. A on sjedi sam sa tem drugim u autu i nema masku, izlazi sa auta, udari masku i onda meni puca u glavu da sam ja nešto krivo napravio. I vi to ne shvatite.
Vi idete u diktaturu i u komunizmu 1, 2, 3. Iako ne budete premislili i to budete dozvolili da se sa vama to majmunstvo dela, budete vi, dobro, ovi starešite mi je svejedno ovako, jednog dana zatvore dupe i odu u kutiju i gotovo. Ali ovo, kaj budete ostavili svojoj djeci, svojim unukama, taj kaos, a dobro. Premišljavajte malo o tomu kad sam vam rekao, ako ne, pitajte malo, pregledajte internet i pratite malo te stvari koje se događaju. Kako mi je rekao već u zadnjem videu, kako su oni znali u petak stožer da u ponedjeljak doje virus. Kakva čudo. I evo sada nam guraju već, premišljavaju putovnicu. Pa ljudi, nemojte biti tak glupi. Provjerite ono što čujete, pregledajte što se događa i nemojte dati da vas neko silova. Kad vidim u parku danas, evo bio u Đurđevcu, sedi žena sama u parku, nema nikog ko nju ima masku. Pa ljudi, Bog vam oprosti jer ne znate što radite. U tem načinu, ako se moj kanal sviđa, imam još drugi kanal pod mojim imenom, a to je samo na njemački. Ko hoće njemačke video gledati, mora pregledati na mojem kanalu pod imenom mojem. Na drugi način podijelite taj video, lajkujete i abonirajte kanal, pritisnite zvončicu, tada ste na aktualnom stranu. Lijepi pozdrav vam, Prango.